Mu gisoko ry'igura n'igurisha rikomeje gufungura imiryango ku bakinnyi bakomeye, Rashford, umukinnyi wa Manchester United w'imyaka 26 ari mu nzira zo kwerekeza muri FC Barcelona nk'inizanyo ya Manchester United. Amakuru ava mu binyamakuru byo mu Bwongereza aravuga ko ikipe yo muri Espagne yemeye kwishyura umushahara wose wa Rashford ugera ku 325 buri cyumweru, bikaba bivuze ko izamutangaho hafi miliyoni 17 z'amapaundi ku mwaka. Nubwo uyu mukinnyi amaze iminsi adahagaze neza muri English Premier League, aho mu mwaka ushize 2024-2025 yatsinze ibitego 8 gusa mu mikino 32 yakinnye, Barcelona ngiri gushaka kongera imbaraga mu satirizi bwayo Lewandowski akaba atagitanga umusaruro nk'uko byari byitezwe. Rashford uyu nguyu ashobora gukina ku ruhande rw'iburyo yataka cyangwa se agakina nka nimero 9, gusa agakinishwa nka false 9. Kwinjira kwa Rashford muri Barcelona byatanga uburyo bushya bwo kwiyubaka muri ikipe ifite umuvuduko n'udushya. Umukinnyi uzi wo gukina ahantu henshi cyane imbere mu kibuga ashobora guhuza neza na Lamine Yamal ndetse na Rafinha, by'umwihariko mu buryo bwo guhinduranya imyanya no gutsinda ibitego. Rashford amenyereye gukina amarushanwa akomeye harimo nka UEFA Champions League, Premier League ndetse n'igikombe cy'isi. Ibi ngibi bikaba byamugira umukinnyi ushobora kugira akamaro ikipe ya FC Barcelona ikeneye kugaruka ku rwego rwo hejuru yahozeho. Nubwo ntacyo Manchester United iratangaza ku mugaragaro, ubuyobozi bwayo ngo bwaba butifuza kugurisha burundu Rashford, ahubwo nyine bukaba bukeneye kumutanga ku ntizanyo mu rwego rwo gutuma abona umwanya uhagije wo gukina no kongera kwigirira icyizere. Kujya muri Espagne bishobora kuba umwanya wo guhindura amateka ye ndetse no guha FC Barcelona umukinnyi ushobora kuziba icyuho no gutanga umusaruro mu busatirizi bwayo. Bafana bari Liverpool muraho, hari inkuru idasanzwe irimo kuvugwa mu ikipe yanyu. Isaak ashobora kwerekeza kuri Anfield Road. Rega amatwi itonze. Amakuru mashya yanditswe mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye yemeza ko ikipe ikomeje kugaragaza ubushake bwo kongera imbaraga mu satirizi bwayo, aho izina rya Isaak n'irya Hugo riza imbere mu biganiro byayo. Isaak rutahizamu w'umunyasuwede ukinira Newcastle United aravugwa cyane nk'umukinnyi mu ntego za Liverpool muri iyi mpeshyi. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Times, Liverpool ngo yaba yaramaze kugaragaza ko ishaka uyu musore mu buryo bweruye, ndetse ngo ikaba ifite na gahunda yo gutanga amafaranga agera kuri miliyoni 130 z'amapaundi kugira ngo imwegukane. Iramutse imuguze, iyi nayo yaba ari transfer ihenze cyane kurusha izindi mu mateka y'ikipe, kuko nyine yabiruta cyane ya Darwin Nunez waguzwe miliyoni 85 z'amapaundi. Gusa nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabitangaje ngo ari gushidikanya ku by'iyi transfer, kuko nyine Liverpool yamaze gutangazwa ko Newcastle ishobora kutarekura Isaak, cyane cyane ko uyu mukinnyi afite amasezerano muri ikipe. Isaak w'imyaka 25 yatsinze ibitego 21 muri English Premier League y'umwaka ushize. Ku rundi ruhande, Hugo rutahizamu w'imyaka 22 ukinira ikipe ya Eintracht Frankfurt, nawe ari mu byo Liverpool irimo yitaho cyane muri iki gihe. Uyu mukinnyi wigeze gukinira ikipe ya Paris Saint-Germain amaze kubona umwanya ukomeye muri ikipe yo mu Budage, ku buryo bugereranyije ahagaze agaciro ka miliyoni 100 z'amayero nk'uko ikipe ibivuga. Gusa Liverpool irimo kugerageza kumanura amafaranga wenda ikamutangaho miliyoni 71 z'amayero, aho ibiganiro bigikomeje ndetse nk'amasezerano ashobora kugera kuri miliyoni 83 z'amayero harimo n'ibindi by'inyongera. Amakuru meza ku bafana ba Liverpool ngo nuko kwinjira kwa bitazasaba ko hari undi mukinnyi ugomba kugurishwa mu ikipe ya Liverpool The Cops. Ni ukuvuga ko uyu musore ashobora kugurwa n'ikipe ya Liverpool The Cops nubwo Darwin Nunez yaguma kuri Anfield Road. Gusa biravuga ko Nunez ashobora kwerekeza muri Arabia Saudite nyuma yo kunanirwa kumvikana na Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani. Afite ubuhanga mu gutsinda, ibintu Liverpool ikeneye cyane mu mishinga ya Aaron Slot. Ni umukinnyi utanga icyizere cyo kuba yakinana neza na Mohamed Salah cyangwa Luis Diaz. Hugo yigaragaje cyane mu mwaka ushize muri Bundesliga, yatsinze ibitego 14 mu mikino 31 yakinnye. Uyu musore akina mu mwanya wa nimero 9, ariko nyine ashobora no gukinishwa ku mpande. Ibyo bikaba bizatuma azakomeza guhangana cyangwa se gufatanya na Cody Gakpo mu busatirizi bwa Liverpool The Cops. Mu gihe umukino w'umupira w'amaguru ukomeje kugenda uhindura isura, Liverpool The Cops iri kwereka abafana bayo ko ifite gahunda yo gukomeza guhatanira ibikombe binyuze mu kongerera ubukana imbere hayo. Isaak cyangwa umwe muri bo ashobora kuba igisubizo gishya cy'urufunguzo rwo kwinjiza ibitego byinshi muri English Premier League y'umwaka wa 2025-2026 mu ikipe ya Liverpool The Cops. Arsenal iracyari mu nzira yo kugerageza transfer ya rutahizamu Gyokeres, gusa nubwo byose byamaze kwemeranywa hagati y'amakipe yombi, birashoboka ko itangazwa ry'iyi transfer, itangazo ry'uko nyine Gyokeres yageze muri Arsenal ngo ryo rizatinda. Uyu munyasuwede w'imyaka 26 amaze imyaka 2 akinira ikipe ya Sporting Club de Portugal yo muri Portugal, aho nyine yatsinze ibitego 97 mu mikino 102 amaze kuyikinira. Uyu mugabo yigaragaje nk'umwe muri ba rutahizamu beza ku mugabane w'Uburayi. Ibiganiro hagati ya Arsenal na Sporting Club de Portugal byagenze neza, aho nyine bivuga ko amafaranga agera kuri miliyoni 33 z'amapaundi, no kuvuga miliyoni 75 z'amayero, arimo ibigenerwa umukinnyi n'ibihembo by'inyongera yamaze kumvikanwaho n'impande zombi. Mikel Arteta yifuza ko Gyokeres agera mu ikipe mbere y'urugendo rwo muri Aziya, aho nyine Arsenal izakina imikino ya gicuti itegura sezitaha. Umukino wa mbere izawukina muri Singapore ku itariki ya 23 ku kwezi, ndetse no muri Hong Kong ku itariki ya 30 ku kwezi. Gusa kubi transfer itaratangazwa bishobora gutuma rutahizamu atazagaragara mu mukino wa mbere na AC Milan ndetse na Newcastle United ku itariki ya 24 ku kwezi, bitewe n'uko nyine atazaba yarakoranye imyitozo n'abandi bakinnyi. Nubwo bimeze gutyo, hari amakuru avuga ko Arsenal ngo yabishaka gutegereza kugeza ku mukino wa nyuma wo kwitegura sezitaha, North London Derby izahuza Arsenal na Tottenham Hotspur Hong Kong ku itariki ya 30 ku kwezi.
Ibi bishobora gutuma Arsenal itangaza Victor Gyokeres nk'umukinnyi mushya kuri uwo munsi, maze agahita akora amateka yo gukina derby y'amateka nk'umukino we wa mbere mu kipe ya Arsenal. Derby ya North London nayo igiye kwandika amateka kuko nyine ari ubwa mbere ibereye hanze y'Ubwongereza. Victor Gyokeres azabashe gufasha Arsenal guhangana n'andi makipe akomeye mu rugamba rwo kwegukana igikombe cya English Premier League nyuma y'imyaka 3 yikurikiranya. Arteta wizeye ko rutahizamu azaba igisubizo kirambye mu busatirizi bwe, cyane cyane nyuma yo kutabona umusaruro uhagije kuri Gabriel Jesus kubera imvune zamubanye nyinshi cyane mu mwaka ushize. Ikipe ya Arsenal kandi iri mu bikorwa byinshi byo kwivugurura, aho nyine bivuga ko banageze kuri biganiro na Real Madrid ku bijyanye no kugura Rodrigo Goes, nubwo umutoza mushya wa Real Madrid Xabi Alonso yemeje ko Rodrigo Goes akiri mu bakinnyi ba Real Madrid, gusa nabwo yagaragaje ko uyu mukinnyi ataha umwanya uhagije, aho nyine yakinnye imikino 90 gusa mu mikino y'igikombe cy'isi y'amaklub. Ibi bishobora gutuma Rodrigo Goes ashaka ahandi akina kugira ngo abone umwanya uhagije. Inkuru zituruka muri Espagne zivuga ko hari ibiganiro biri hagati ya Rodrigo Goes na Real Madrid ko hazaza he. Nubwo umukinnyi akunda Real Madrid, hari amahirwe ko ashobora kugurishwa mu gihe Real Madrid yakemera kwakira amafaranga atangwa na Arsenal miliyoni 100 z'amayero. Uyu musore agize uruhare rukomeye cyane mu gucungura Real Madrid muri UEFA Champions League, aho muri shampiyona y'umwaka wa 2023-2024 yatsinze ibitego 10, atanga imipira 8 yavuyemo ibitego, ibintu byagaragaje ko afite impano idasanzwe. Gusa Arsenal ntabwo ari yonyine mu rugamba rwo kumusinyisha, kuko amakipe nka Liverpool, ndetse na Paris Saint-Germain nayo yamaze kugaragaza ubushake bwo kumwibikaho. Paris Saint-Germain irashaka umukinnyi wo gusimbura Kylian Mbappé ugiye Liverpool iri mu gihe cyo kuvugurura ubusatirizi bwayo. Ikindi gitangaje, umukeba ikipe ya FC Barcelona nayo iri kwerekana ko ifite inyota yo kumusinyisha. Nta biganiro biratangazwa ko byatangiye, ariko FC Barcelona iri gukurikiranira hafi ko ibintu bihagaze, ngo biteguye gutangira ibiganiro mu gihe Real Madrid yaba yemeye kumugurisha. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta arashaka cyane gukomeza gufasha ikipe gukomeza gutsinda mu mwaka mushya wa shampiyona. Uko biri kose, ahazaza ha Rodrigo Goes hagiye kuba kimwe mu nkuru zikomeye z'isoko ryo muri iyi mpeshyi. Ikipe ya Tottenham Hotspur iri mu biganiro n'ikipe ya Bayern Munich ku birebana no kugura Wao Parinya. Amaze igihe agorwa no kubona umwanya uhagije wo gukina nk'umukinnyi ubanzamo mu ikipe ya Bayern Munich ku kibuga cya Allianz Arena. Bivugwa ko Parinya ngo yiteguye kwigarukira mu majyaruguru y'umujyi wa Londres, aho Tottenham Hotspur iherereye. Mu minsi mike ishize, amakuru atandukanye yagiye asohoka agaragaza ko Thomas Frank, umutoza mushya wa Tottenham Hotspur, afite intego yo kugura umukinnyi ufite ubuhanga bwo gukina hagati mu kibuga, by'umwihariko ku mwanya wa nimero 6, kandi Parinya ari mu bazwi ubwo buhanga cyane ku isoko. Bayern Munich nayo ngo ntabwo yifuza kugumana umukinnyi itabonera umwanya uhagije wo gukina, bityo ngo bikaba byoroshye ko hashobora kuba amasezerano hagati y'impande zombi, ku buryo Parinya yava mu Budage akajya mu kipe ya Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku rundi ruhande rwa Tottenham Hotspur, iyi gahunda yo gushaka umukinnyi nka Parinya ije nyuma y'igihe kirekire ikipe igaragaje ko ikeneye kongera imbaraga mu kibuga hagati, ngo kandi kuba Thomas Frank, umutoza mushya wa Tottenham Hotspur, ari gushyira imbere uyu mwanya, ubitanga icyizere ko uyu mukinnyi ashobora kuzahabwa umwanya uhagije mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Manchester United iri kwerekana inyota ikomeye yo kugura umukinnyi wo hagati mu kibuga wa Galatasaray Gabriel Sala. Nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cya Turukiya bivuga, Sala wahoze akina ikipe ya Norwich biteganyijwe ko azava mu ikipe ya Galatasaray mu mpeshyi y'umwaka wa 2025. ngo kandi amakuru avuga ko ikipe ya Manchester United ngo yiteguye gutanga miliyoni 30 z'amayero kuri uyu musore kugira ngo imwibikeho. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 Gabriel Sala arifuza cyane gukina mu cyiciro cya mbere cy'Ubwongereza English Premier League. Gusa amakuru avuga ko nyine ashobora gusinya Manchester United mu mwaka w'imikino utaha 2025-2026. Ikipe ya Parma yandikiye ikipe ya Arsenal iyisaba kugabanya igiciro cya miliyoni 20 z'amayero yasabwe kuri Fabian Vieira, umukinnyi w'imyaka 25 ushobora gusohoka burundu muri iyi mpeshyi. Uyu mukinnyi yagiye mu ikipe ya FC Porto mu mwaka ushize kwinizanya ya Arsenal, ariko nyine ntiyashoboye kwigaragaza bihagije ngo ahabwe umwanya uhagije muri Arsenal. Nubwo Mikel Arteta akimufitiye icyizere, ngo yemeje ko ashobora kutamubonera umwanya uhagije wo gukina muri English Premier League mu mwaka wa 2025-2026. Parma itozwa n'umutoza mushya Carlos Kester, wahoze ari umutoza wungirije mu kipe ya Arsenal, ngirifuza ko Vieira yazaba umwe mu bakinnyi bazubakirwaho ikipe, cyane cyane ko nyine bashobora gutakaza Simon Soma ushobora kurekiza muri Fiorentina. Ku ruhande rwa Vieira, ngo nawe yifuza gukorana na Kester, ngo kandi yiteguye kugabanya umushahara we wa miliyoni 3 z'amayero ku mwaka kugira ngo i-transfer ibashe gukunda. Ku bijyanye n'agaciro ke, Vieira abarirwa hagati ya miliyoni 19 z'amayero na miliyoni 23 z'amayero, gusa Arsenal yamshyiriyeho igiciro fatizo cya miliyoni 20 z'amayero. Ikipe ya Parma yakomeje gusaba Arsenal ko yagabanya igiciro cye, cyangwa se nyine ikemera ubundi buryo bwo kwishyura, nko kwishyura mu byiciro, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Gazeta. Burya ngo Arsenal yigeze gusaba Vieira kujya muri Crystal Palace mu rwego rwo kugerageza kumugurana n'umukinnyi Ebert Eze, ariko biranga. Ikipe ya Parma niramuka ibashije kugera ku masezerano ya nyuma na Arsenal, iyi transfer yaba yongeye guha amahirwe Vieira yo kongera gukina muri shampiyona ikomeye nka shampiyona Serie A yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Niba nyuzwe n'iki cyegeranyo, yisangiza abandi, kandi ugumane natwe hano kuri Bonera Banyu Official, aho dukomeza gukora ibyegeranyo bicukumbuye, birambuye, byubakiye ku kuri, imibare n'isesengura ryimbitse. Njye mvaga kuri micro na Bonera Banyu. Wakoze kunyumva, bye, dusubire dukumburanye.